se kase ne de si but consistency amba oba no pocket se no hu se was osonsam nam enti ebe hwe ne de obo nkwata ne mu nsam ye online portal ne so majonline.com adomonline.com ensaba hodu egu hora de nyina bi ama ne kai se nra so na ama ata edu yes epeno krabre no me no sika sa etwato babobra atwero ngoma ya kenkan bi ni agene ngoma twero na me fa ne kra ya ne abon na ne enti ase no se na nsem no mu odu ti wadwene mu no a literature na kasa no brofo on its own exactly it's not for obia it's not for the faint hearted yes literature not just English twi mo sukodo yes so be so literature na sia twi mo sukodo ese ne brofo de no no brofo no baby odo be fansa no aba beti asem no wadwene mu no a onti ase from the playwriters yes omo na twere sini ho nsem to wono mu a unhunu ne etire kwa akosi ote ho na wo so obele di on sa akopem so be catch so wawie enye nefo ya twere start ya one scene no hu baby kwa akosi ne da bi omo anya literature and then kind of movie industry no the writers need a challenge omo twere the movies no a challenge yes baby no what the technical know-how but the ability to put it on paper and make sure say nipa na ohwe no because say me hwe movie na say metimi atresi ehun say ne ekwe de ehana ebesi dia enye movie na say kwa de wo bi asiri wo soundtrack no ejako ro ko kuro kase mu enu amabo ya ma no kwati ma movie no storyline yes enye muhia professionals am ata edu ekode but sebi otete amanfo so oh yes mo hwehwe omo omo mo sua eti ase wole so income ne ade ne sebi ne yen celebrate omo keke o we celebrate them because of ne na omo eye na munyai pepe secret safo ne team no munyai pepe ye o movie industry mu a sebi obi a ne afa so ontwere bibi no nipa no true we kwara should be somebody obetna se a obehwemu akenkan mu na mo kan say proof de adwa ne elre ho kra ho ye say brofo ne de to ase e bi wa typing mistakes na journey to the west direct translation me and take us biase and so you remove in my the translation am I falling in love with it oh se bi penny sike be twia de amanfo ye professional job ne ye twia tienya sebi ss ni bi ono nso hwe kranko yi a na oye translation tu kan na obukura se wo jahwe but I didn't see interesting there moka say language ni the twin language ni nya barrier mo bintin ye wo kana say journey to the west mini mo bi a no ote sa akasa na se the way kwa so mo ye sign language chef yi wo kasa da wan kasa da so be baji wan kasa da but the interest Mr. B wakaza Debi but the interest around it onkasa when you are professionals one mogu movie industry no one mogu no so but then that's one sign and that's one sign because I'm focus you there yes and we need some microphone say do mbeshim Badwam movie industry because a movie industry no and a do baby no Ghana kasa so your challenge creative art industry if it ye ma anu afa nse sebe kwasempa for adwuma tie kan ka so beto nyimu a ma be di watam a ka so be twesini a ka so be twesini be automatically na say yes what can dia uni ani so ade hunu no ye ma minim ye say o me ba ne ye doctor or ye lawyer or ye nurse teacher and pilot yes ye ma me ne anim no eti ubeda ko ka twa me say ma mpese me na be footballer ana be twesini na uko location kwa na wotete na ho ani akaje kwasempa for adwuma uko ba na ayuba agama enu nenam so ma sebi nkrofo a ye recruit omo into the industry ko ye nkrofo a quote on quote na ebinim hyada ni know yes say ye nya nipa nti be ye ma yesa but at least enne Messi Ronaldo mam ye hu say football na ye creative business sike wo mu no otete a doctor for be sempe mo hakora Enfie du omunya
no watch back ko beto abokora no no ma hu Ronaldo di ufa doctor fo mpem ha ka mu sika bom kura enu Ronaldo die no jafe ne ma man mo eti ase afina manfo so se eti ase se the first so creative art industry mu nche se me nko school yes se me bonyo mu nti school fa me there be fini on se ubetimi kura wie legon ubetimi wie UST ubetimi UCC nast we musician because and the worship you see they are school asem now school ni se bi nkyerese se we okọ school bia nim nyanso se nipa de wadwuma no wagimi se ni adwane school die asa ye be wo akwara nyansa fo kwana panyin kwase ya se school die be pagimi yes nipa de se wadwuma no wagimi yes but ni school ni man ye say because of nimdie na wanya because oni padodo akabo muntino when how to relate ye fini interrelationship at least uhunu obia se ni pesu etie obi bufu. So how would you react to such person? No, be a full class on the reaction. That is it. Because you could see any paper our classroom, our campus, our hostel. Shene ma bebre. Ye kesku asma se yan kan se se ye kwa ko nyan sambra. Ko huni pesu ban. Ko huni pesu. Even lecturers e kire wa dimpo. Obi ye bibi wo tintime gu krata so. Wo ntimi enhia wo no we ni sanko, but wo tintime gu krata so. Ene ma me ata edu. Ene se wo no be kenkan ne krata. Yes. It's a dream plan na won it mo di to na mo bi awie pe ma no e won krata so yekọ kenkan no yekọ ye no school ye ka se ko school asabi ona anya se sabi be bia wotene nye be se ko buana nimdi a wonya no bibi ka ho ne hu kwa be fa so di nimdi no ye anya manfo mu nimdi wo sinitwam anwumtuo mu asemu konkan yes ye fa sankofo ne mo board ni enya saa 200 and 300 near the man for more translation. And no my movie industry in Tumpong. You're professionals. I said, bro, for course, and we do Kakara. That's your direct translation. Nigeria, you were lecturers. Peter Dochin, for you are lecturers. And you skit here, bay. There's one lecturer in Nigeria, it's a wajay, because skitting men is catching a lecturer. No, now, would you believe, sir, there was this man, we heard the videos for TikTok. I never knew, said, no, you're a doctor. Yes. I did me quite a many dinams, eh, papa, or one year better, who saw his uncle for now. But who has uncle for the real Mojumana? Yeah. Who the impact of Siono Manano? A woman. We're full draw of the 2026 World Cup qualifiers. A moon sem Adom.online.com. Yanka see me about Kunkum and rather than engagement, no, of course, watch not the Nyagro, Eti ni adaje. Ni adaje o. Eti na de me so mu tape nto ombobo. Embobo tape because eti na no. Because ye no kyerɛ kwasi ada. Kwasi ada. Camera fo ye nyina ye. Sɛ me wa nam record ye ne. Na make no. Mo record news nyina nto won ne kyerɛ de. Ebe ye den. Enti engagement no eba so na watch moda. Yakopɔ no. Onye ne kasi ade pia e wa wade mu. Ade ma nipa ni je me nka so oba ni je nipa because ye nipa mienu e na ahia. Enti ade ma nipa ni je wa wade mu akrokro abodwo kyese sika emma animonyam ade pia ma wade wie peye. Sa na mo ya wo mu 20 impo se dumre bi na ne ma yese de anya yenim se nkoho Ewrade nhwe saa dai so na won kai wo mo na bibia nya kama enti edo da bia me ka kire nkofo izi yes nkofo bi brewo aware ebi me ko atiti mu aware people are enduring. There's one thing that I know about marriage, a man certain position in a society. Yes, hwe uyoba na ne be medi nkomo unya drop se ma ware a wo se wa drop ba se bi nya nkomo bia na be ma bia betimi ni wadie and the yeah man and the ya think say ya say yeah okay say again the yanka dan o say we ni pay ni pay me bonko we na hwe me tena say Ewrade da be do ba ba ware bi ko me se ka wa ka de ante say yes say to me na me ni kan try say sister me ni je ho yeah man yeah what pro a low standard ni monyam ya ewo the bomb person ya menye ma bebre fra ware a atete ti wom marriage is supposed to be enjoyed not endured enye se be ma ompe oba na chane kwan ene mu a abusuafo an mo jejine mu ya kwa wade nya ya wade fie ha de kwa wade ye nya ye nua ba ye nim se wakoba ko aba but looking at the videos and the pictures and her life she's very happy yanka se nua ba ko enhire fa bi radio pastor ba abiwa ne ba e wa aware mo US ni kuna bo ne kuna yeah
Abureku no. Eno aye kan ho asem. Wawu 33 years. Oh, US abonten so. Okura 8 months na 3 months kwada. 33 years. Ena sa na ye de ahye ho se Bible say enye so fo banya awade. Meko ma me banya awade. Enye no pre. Why? Masa ade ne show so. Ne show so kra aware is supposed to be enjoyed. Yes, mentem was room. Because nipa de say mo nante kra du ba bia ho befo no. Yes, nipa ho fo no. How do you spice it up? Ogu otumi kra ma na yire kra tu kwan. Yes. Be a best 3 months. We can get away be holiday be. So na be at least o be ba no asan so aye refreshed. E de ama no. So nti aware no enye gidigidi sa. Kwasi du maware ni so. Tobo. Na ba ahiafo nware. Pesca sa. Ahiafo nware. Enye se ba pesca se kwasi twum. But when say de bia kon homa. O te sanuru nware. Nware. Chimbe ho kora no. It first was a Pentecost for your man for two of us. What's a better with them? What TV? What see it to for our rear. Because our rear and your docker a responsibility. We are bear master to my men chair and what Obama now was the fear, my and you be that. Then why don't power sick blood for said yes, went to me and 12 through only one castle. Time set chamber hawk on a behind hang let him. Sempa pesi fie bra me entra papa fie nyu aba me nkobi na kwa nkobi da da bia bia ba o fie o nkobi da sa wa ye kora nken ha wo be soma pra ma me ti fie o papa ti fie o nyu aba ti fie o enko sa wa re ni bi da e ma so ntimi ntu enko renti a enware no onso oni na goro nwie onso agoro de o ye mami a baby boy yes onyina obi free free otwanufo na me ma ware no nyede nya kono ma ye nyina ye nya se ne de ne na ya empese e be kobi na nya yakono ne yenko si oba so si ba mo ba sa be ma twe be si oba so sa mia oba kon eno ne papa ne kasa was like mimi ade mia oba kon wa ma ne ha na ni ana tim ade ompede ja ma ne nkoi na so for so di baby na ye ka je ere se Bible chira warobwa na ye ba ye wu obwa ye ba ye nwui obwa Bible ni chira ware Bible chiri aware sey yes Bible chira ware Yankopon kan ba bia so chira ware jaye so chiri aware sey de sey awade so a third party a third bibi attention ye be sa ware no 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 chiri enu bi ni tukuma no aboboso adwamambo ese aware kunsu konkonsadie nwi sa ware na titwitwa ateni the Bible nka so chira ware jaye because when you see any pedie ye fam ye won bebere ye ntembete but what will lead to the be ye ntemate na Bible actually omo bi anfa bi an show kon omo nti Bible na se nchon bi an so kinkan Bible ni bi yeso e ka no mo di Bible no ebu yeso no wa na akoye ohwe na anamo na hu ye wuwura mu no ohwe na untimi a enu na me ka no radio so me ba papa so de me dan ma han na mbo obosia ko han single wuru ena medru ha yi me kura ne amome se bema bema bobo me de senka ji se bema oni adwuma ye onware enye ne wo adwuma ase ye oni adwuma ye enware no matter sika dodo a wo ba no wo enware no hwe ko fa sa de so ade to ho so beba enware no adwa on se titima nyame nhira wa ware so ore nya from na nya suehunu fama enchirima so we asimbre kwa no ye frɛ ye nua bema ye Alfred Amo say omo abu nipa mienu bi ekun ba kwa na ka ho their post photo because we say recultivation will remove toxins from farmlands, water bodies caused by galamsey. You know say Empire Ghana so dia o si edua wi nu a ebeyi o hawo a ene awudru a galamsey for dia kwasa sinim wi no yes ene ye nsu ahoduo mu nti ebetimi atese awudru no so ama yenye asase no daily guide Akufuado eulogize ama ata edu. No president Akufuado sa kwa Asante Mampo. Se na yiro di kan ware no. Asante Mampo na no free. Yes. Ene no aso ne mfinhye aduasa 30 years pepepe ya na yire ne efrem. Na yire so free botase. Botase fo so ne di Asante Mampo akwa. Ade Ho na da asebro sebo so yo toso mi no efree. Yes. Etenura mampani bai. Be hye en munyam. Ne baba no. Esi community center kese pa nyame nhira no e de ama Asante Mampo e de hye ne maame
animonyam sali se ne maame kura anya hwe kura mpo a ne ba beye abeye ne papa nso mpa edi akire ne ba no bebi ano mampani ahye bose twaka wo oni asante mampontem no entwa ne entwa kira because the kind of love I know what the manager now no be can owu ye no menkwa nani ye da president ku fado so ase I mean sure no asante mampofo nyina so dem ase da se bro se bo so trust me so akora da ase no hema anaja kuma di fi yo trust me so na me shira mo nyina penfo gibre ekota e kira mo yema ne ye fe o ye kama so no man pani wie state house dia na pa to asante mantem straight ekosi wo twan na nkokosi hen di wie msha ne say twan ekosi asante mampo yes ene to asante mampo wo mo kaka de mapa bi ba ne mapa bi enam kwam asante mampo eba mumie nyina ye mo eho ano ne ye nhia sa ne mapa no ekwan Apex Court decides street case fate November. Comes to the picture of Chief Justice Gertrude Araba Isaba Tokuno. We now legal and alliances. We in inverted commerce. And yet we now boys nation free be. Yeni ano den we ni ano wo from no. Ano wo from ye grade no. We wonu mu a enyo hwe. Edu na de ye. Ogo we afo ni nyina akora. Te wa dwen o se okodwie ne boys ne twene kuwa ne bi mo. Eye kaka ni di se ayifo ne bia ye bechew enfa bi nto ka mu bechew ye bechew confounded with bullet wounds. Hey, Chinese galam says suspect attempts suicide in prison. Daily Guide. The Daily Statesman. Obindankwa picks nomination forms to contest Akwatia seat. NIP takes storm creation agenda to prisons. Amata Edu personified our values. President eulogizes late iconic African writer. Ochingini demands action on medical brain drain. The Daily Statesman and the Chronicle and so Minister Derry made ganja master. Parliament gives him power to issue license for cultivation of weed in inverted commerce for medicinal purposes. After forcing files motion to remove judge. Butia had a great vision for Ghana, the Chronicle, and so and anyway, the Informer. Alleged plot to oust IGP, Ghana Defense Dampare. A case of dead man don't talk. Some Jonah lies about Rawlings over NDC running mate position. 8 million Ghanaians can't put body and soul together. Hey. First Skyball deserves state award for addressing needs of kidney patients. Medical director. And so they can say the Informer. That's not the way about the pain. Abusia da ho aba ye ba na say we can see better so sanso na entertainment ahosepe e better me sure say asemi di kan e beba so pepe na afi nkomotwetwe bi wa ye di na pense mu atwa so bedwam se